Ne uităm la videourile. He is able to speak, but only few sentences, and then he's really tired because he's under some medication. So, of course, it is very difficult for him. But I had the chance that I came in the right moment when he was able to speak with me few sentences. But the situation is very critical, and we have to give him a lot of energy and think and be positive. Už takéto veci sa naozaj dejú, tak to je naozaj obrovský skrat. Takéto veci netreba naozaj robiť, hovorím. Keď hodia do ňoho vajce, paradajku, hej, vynadajú mu, že ty zlodej, vrah, alebo čo všetko, dobre, tak povie. No ale nie takto, že sa pištolom príde, alebo odseliť, alebo čo. Je mi ľúto, že takéto veci sa dejú u nás na Slovensku a som z toho pohoršená a určite sa bojím teraz takýchto útokov, že sa to bude opakovať. Žiadny rešpekt není. Ja som zažil aj ten režim, každý povie, že to nebolo dobre, ale bol poriadok. Teraz je bordel. Ľudia sa vraždia, rok si ho sedí, 2, pustia ho. To nie je dobre.